basah aman lah ya. Hujannya aman lah. Ya lah, lagi nyingit-nyingit ya. Agak-agak ini dikit ini. Mana Kak jadi nak diomongin dulu. Iya, omonglah dulu Kak, kaki lantai. Mobil. Jalan dulu, kaki mau tutup. Belakang. Cek one cek satu cek satu Nyala bener loh. cek monset cek Oh, beli ini Kak. Pengen. Yang tadi makan ya. Ini anak buka dan tanya link lah anak bagi. Saya tadi nol. Nah, coba YouTube nonton. Hati-hati. Aku pakai. Kamu pakai. Wah, menonton. Belum update. Allah. إلهي نسألك برزق الأمان وجاه المصطفى برد علينا نسألك وجاه المصطفى برد علينا
سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدواكم طيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفوة الله. السلام عليكم يا الحبيب علي بن محمد بن عمر بن يحيى. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. اجعلنا من أهل لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام الباقية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين. يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين. آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا واسع المغفرة. اغفر لنا ولهم. اللهم إنا وقفنا في مشهد وليك هذا ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمال أكملناها. فنسألك اللهم
اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمال، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. اللهم انظرنا إلى الحبيب البركة الحبيب سيد أكيد بن محمد بن يحيى، أن الله يبلغ مقاصدنا يا رب ويشفي مرضانا ويهدي لنا مطالبنا بزيارته على هذه النية وعلى كرية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة قرأت الفاتحة وبحق أنزل عليه الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه، ووفقنا للخير وعنا عليه. دعوهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل على المختار طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل على المختار طه الرسول. على فينا باب مولانا طرحنا الحروب، راجين منه المواهب والرضا والقبول. الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل على المختار طه. يا فرج يا خير معطي، هب لنا كل سوء واختم لنا منك بالحسنى نهار الكفور. الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل على المختار طه الرسول. القرب منك واللقاء والوصول، عسى نشاهدك بمراد طه الرسول. الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صل على المختار طه الرسول. ولا أسنى عنه يا الله نحول، وظننا فيك واغفر ولا من فيه طول. Ayo enggak? Sudah, masuk. Wali min aulaillah. Allah. برسول الله والبدوي ورجاله من بني عدوي، صدقوا في الملحد النبوي ورسول الله. والبدوي ورجاله من بني عدوي، سلكوا في منهج النبوي
Di pariwisata apa sekarang? Iya, pariwisata. Masya Allah, pastian itu.
Haji. Tapi hilang kamu dipegang tuh ini. Lain. Dua bujang. Terenam. Saya orang kaya. Ambil lagi busuk. Siap, selamat. Sudah salam, sabar. Kami sabar, sudah salam. Ada pintu di bagian depan. Pintu bagian depan, belok kiri nanti. Semua pengunjung bagian depan, belakang. Saya nanti masuk pintu khusus. Semua di depan. Ada pintu di bagian depan. Semua yang di dalam diharapkan ikut kegiatan dialog dulu. Karena di sini disuruh kosongi yang bisa jalan ami-ami, diharapkan duduk ikut dulu. Muhammad bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bongkaran Al-Kabar Syekh Muhammad bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Kabar. Wa Abdullah Ahmad wa Abdullah wa Ali wa Abdurrahman wa Abdullah bin Ahmad. Jauh. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Syekh Al-Kabar wa Abdullah min al-ulama wa sahbihi wa ajwan kullin. Apa itu? Apa itu? Al-Rahman bin Abdurrahman bin Abdullah wa Abdurrahman wa Abu Bakar wa man hawlahu min al-ulama wa salihin
منهم الحبيب أحمد بن علي بن أحمد الشاطري، والحبيب يوسف بن علي بن أحمد المساوى، والشيخ سعيد بن صالح جوبا، وأزواج كل ومصدرهم مغفورة من الله حضرة Kumparan Al-Musawa, Kumparan Al-Musawa. وأبناء الحسين وعبد الرحمن ومحمد وحمزة ومن حولهم ومن العلماء والصالحين منهم الحبيب عيدروس بن عمر بن علي بن شهاب، والحبيب عمر بن علي بن عبد الله بن شهاب، وابنه أحمد، والحبيب علي بن أحمد بن زيد بن شهاب، وابنه إبراهيم، وأزواج كلهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي. الحمد لله رب العالمين. أبناء الحبيب علي بن أحمد بن زيد بن شهاب. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم كلها وفي الكلام وشعيد المذنبين واحمي البيت الحرام من فساد المفسدين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام بالمؤمنين آمنت فيه الحمام
المعيد كيف على الانتماء جيرة البيت الأمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين في النبي خيرنا وفي بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى أرواح الحبائب عمر وأحمد وحسان وحسين ومحمد طاهر وعبد الرحمن وشيخ الحبيب علوي أحمد بن شيخ بن إيهاب وأبنائهم منهم الحبيب زين العابدين بن حسين والحبيب حسين بن أحمد ومن حوله من العلماء والصالحين وأزواج كلهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي. فاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم اغفر مع الذين أنعمت عليهم امين امين Amin ya Rab. وذلك الفضل Amin. Amin. Amin ya Rab. bin A Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربنا جميل الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربنا جميل الحق دائما في دين جميعا في كل الله من ذكر الله عليه صلاة الله. إلى أرواح الحبائب زين وعقيل وعلي وعلوي بني الحبيب أحمد بن محمد بن شيخ أبي بكر والحبيب عقيل بن سالم بن أبي بكر بن شيخ أبي بكر والحبائب شيخان وعبد الله وأبي بكر وسالم بني الحبيب حسين بن شيخ أبي بكر والحبيب حامد بن محمد بن شيخ أبي بكر وأخيه الحبيب عبد الله بن محمد بن شيخ أبي بكر وابنه الحبيب الأستاذ محمد بن حامد بن شيخ أبي بكر ومن حولهم من العلماء والصالحين منهم الحبيب حسين بن سالم والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الكاف وأزواج كل وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي. آمين آمين. بحق الفاتحة سنة الفاتحة يا فارج الهم يا كسر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين. أبناء علي بن علوي بن شهاب أبناء حبيب علي جبل أبا أحمد خير خلق الله محمد مختار الله محمد حبيب الله إبراهيم خليل الله 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 يا الله الله يا الله 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 يا الله يا ربنا جميل الحال موسى كلم الله وعيسى مسيح الله kasih hebat الله عليهم صلاة الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربنا جميل الحال على طه صلى الله وكذا سلام الله على الآل صلى الله على الصحب رضي الله
وأزواج كلهم وذريتهم وفروعهم وإلى حضرة النبي. عليه وعلى عليه. آمين 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 آمين. الفاتحة إلى روح الحبيب حامد بن عمر بن محسن البار وأبنائه عمر ومحمد ومحسن والحبيب علوي بن محمد بن علوي المختار وابن أخيه هادون بن أحمد ومن حوله من العلماء الصالحين منهم الحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد آل بن حامد وأزواج كل وأصولهم وفروعهم إلى حضرة النبي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا الله آمين 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 يا رب آمين 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 آمين. Ali bin Abu Bakar Al-Kaf wa man hawlah biyayihi dan Ali bin Abi Ishaq wa man hawlah.
علي الكاف وابنه الحبيب أحمد ومن حولهما من العلماء والصالحين منهم الحبيب محمد بن حسين بن محمد بن شهاب وكافة المقبورين في مقبرة صغيرة من آل الكاف وآل فاخر وآل حداد منهم الحبيب عيسى بن محمد بن شيخ الكاف وأزواج كلهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي. فاتحة. الفاتحة إلى روح الحبيب علي بن شيخ بن شهاب وأخيه أبي بكر ومن حولهما من العلماء والصالحين منهم الحبيب عبد الله بن عثمان بن قاسم المدحي والحبيب علي بن أبي بكر بطمير الكاف وأزواج كل وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي. محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم امين امين. اللهم انفعنا برضاهم وامنا في طريقتهم محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحبيب عمر بن حسين بن شهاب والحبيب محمد بن حسين بن شهاب. الفاتحة إلى روح الحبيب عمر بن حسين بن محمد بن شهاب وابنيه حسين وشهاب الدين وحفيده الحبيب المستر محمد بن حسين ومن حوله من العلماء والصالحين منهم الأستاذ محسن بن أحمد بن محمد الكاف والحبيب عبد الرحمن بن علوي بن محمد الشاطري وأزواج كل وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امين امين. اللهم اغفر لنا وارحمنا امين وبلغ مقاصدنا امين 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 وامرنا بالطريق امين ومعابات فينا للجنة. صلى الله عليه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. أحمد بن شيخ بن شهاب قبانتي قبل منازل خير سعدنا على الله بنظرة لكل الناس هلا يلا بنظرة محبتهم سعادة هلا يلا بنظرة هلا يا بخت من زارهم بصدق وندى إليهم معتني كل مطلوب هلا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. هلا يا باخر من زارهم بالصدق والنذر إليهم معتني كل مطلوب تيسر. هلا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. هلا يا باخر من زارهم بالصدق والنذر إليهم معتني كل مطلوب تيسر. هلا يا الله
Pembalu habaib kita berdiri untuk baca salam hiram. Pembalu untuk berdiri, mari sama-sama kita baca salam hiram. Allah ya salam ya rahman ya syakur. Al-Fatihah. Ila ruh Imam Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Ahmad bin Ali bin Syekh bin Syahab wa abna'i Syekh wa Abdullah Akbar wa Umar al-Mahdar wa Ali wa Muhammad wa Abdul Rahman wa Zakka wa Zaid wa Zaid wa Habib wa Abdullah Asghar wa banati Zahra wa Nur wa Umar wa Aliyah wa Rubaiyah wa Zainah wa Ni'mah wa Maryam wa Shifa. ثم إلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن عيوش بن محمد بن شهاب وابن علوي وأخويه محمد وأحمد والحبيب علوي بن علي بن أحمد بن شهاب وأبنائه علي وعبد الله وعبد الرحمن ومحمد والحبيب شيخ بن علي بن شهاب وابنيه الله وعلي والحبيب عبد الرحمن بن أحمد آل بن حامد والحبيب عبد الله بن حسين بن علي بن شهاب وابنيه محمد وأحمد والحبيب أحمد بن شيخ بن عبد الله بن شهاب والحبيب قاسم بن علي بن علي بن شهاب وأزواج كل وأزواجهم وفروعهم وإلى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لينذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأبصار وهم يسمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليكم اثنين فكذبوهما فأنزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم بما تكذبون قالوا إنا نحن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تغفروا لنجمنكم ولنسلكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن تريدوا فأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعون لا يسألوا أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يذكرون ففعلوا فليحوا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند السماء وما كنا مؤمنين إن كانت الأرض يحتوى يدعون إذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وخلقنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وقدرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت غيره أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الرجل القدير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن لم يكن منهم فلسيرهم هم مشغولون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا القرآن أعيدوا وما فرقوا لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نعمة يشاء الله وسعه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توجيها ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا بما كنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم ننزل لكم الصبح ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المسلمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يملكون وما نعمرهم نكثهم في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر
قرآنا مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وقرأتك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وقرأتك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وقرأتك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله الغفور الرحيم أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم عليه في أول عمل آمين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض قال الذي يفعله لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلف يهدون من شيء من أمر الله ما شاء وسع كرسيه السماوات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب العالمين من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الله العظيم وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع وغفر رحمة عظيمة وبركة شاملة نقدم إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والنبيين الله الصالحين وإلى مرحلة وسيدنا خليفة محمد بن علي وعلى المرسلين وجميع ساداتنا علي عبد على أجمعين ثم إلى ولد المساجد حبيب عبد الرحمن بن منصور ثم إلى جلال حبيب أحمد بن شهيد شهاب رحمه الله حبيب عبد الله بن جهاد ثم إلى ولد جميع المسلمين والمؤمنين في هذه المقبرة وعلم الله أن الله يغفر لهم ويرحمهم وفي الجنة برحمته والدينا والدين خاصة وجميع أمواتنا أموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم له بين أيديهم وذكرا واحدا
نجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا واياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل اوليائك الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وإخواننا تشركنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عظيم يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا زلت مسرور يا قلبي بذكر السلام أهلي ومميت أهلي بالسلف والخلاف سعدت قلبي بهم دايم وهو في شراب إذا ذكرت صفات القوم كالعذاب أوصافهم يزي واصف إذا ذا الوصاف كما عابد منهم والسر الخفي الكشاف حوى جميع الفضائل والحياة والضراب يا ليلة كانت عند الله علي شرف ومن دخل فيه حماكم لا يخاف لا يخاف من تعلق بكم أدرك جميع التحاف مني عليكم سلام ما بالإكرام وكفوا بعذابكم وأنتم بنا من وقاف ولي إليكم نسب عرفه من قد عرف جدي محمد وأنتم بعد جدي خلاف فيكم وراثاته صحاصف يا خير صاف حطوا نظركم على من بالذنوب اعتراف لا تهملوني وشلوا من قدايا النكام مدوا إلى الله يهدي في حوائجك
خصال الشرف والآب وصحبك ومن بالحب فيك تصاب عسى معكم ولا نخف كما من خاف عسى معكم ولا نخلف كما من خلاف لا زيد مسرور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang ditandai dengan turunnya rahmat, dengan turunnya hujan. Semoga sebagaimana turunnya hujan, turun secara bersamaan rahmat untuk para semua berziarah ziarah umroh pada hari pertama dalam rangkaian ziarah umroh di Palembang 678. Para habaib, para asadis, para semua undangan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, kami mewakili dari kepengurusan Yayasan Gubala Habib Ahmad bin Syekh mengaturkan ahlan salam selamat datang pada hari pertama ziarah kubra ini, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kegiatan ziarah kubra di Magam di Gua Habib Ahmad bin Syekh ini pada tahun ini kita adakan beberapa perubahan, yaitu dengan didahului dengan ziarah dahulu, baru kita berada di bangsal utama. Untuk ini bisa dipahami karena kita menginginkan waktu yang sering tergesa-gesa. Insyaallah dengan ini kita punya waktu yang cukup. Berikutnya kami dari pengurusan juga memohon maaf apabila masih terdapatnya kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan, dan mohon disampaikan keluhan-keluhan kepada pengurus yayasan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini juga kami akan memberitahukan pengurus yayasan yang diberkahi oleh Habibana Murabbi Saudara Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Syahab, telah kita lakukan pembelian sebidang tanah yang berada di sudut dan sudah kita manfaatkan untuk gudang dan untuk toilet. Jadi habaib yang kebetulan tinggi bisa di arah luar dari pemakaman Habib Ahmad Syekh. Pemakaman Habib Ahmad Syekh ini luasnya 1,1 hektar dan ditambah lagi dengan tanah yang dibeli sebesar 700 meter persegi, dan insya Allah ke depannya kita akan beli lagi yang ada di depan insya Allah. Atas semua sumbangan para donatur kalian di dalam kesempatan ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan kepada pengurus Yayasan Gubala Habib Syekh.
Untuk memberikan waktu berikutnya, kita akan mendengarkan manaqib Al-Habib Muhammad bin Syekh. Dalam hal ini akan disampaikan oleh bin Ahi Al-Walad Husin bin Fuad bin Husin bin Muhammad bin Syahab, dan nanti berikutnya setelah itu Mauidhah Hasanah yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Al-Habib Murtadah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Alwi bin Syahab. Kemudian berikan doa tutup. Demikian kami sampaikan, dan Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Alwi bin Syahab. Ya, berikutnya kami lanjutkan, tidak lagi dipandu, bicara akan berjalan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati habibna Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ajlasana wa iyyakum fi majlisi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal qadim lima sabaq nafil haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Sebelum biografi Al-Habib Ahmad ibn Syekh ibn Syahab, nasab beliau Al-Habib Ahmad ibn Syekh ibn Ahmad ibn Ali An-Nasaba ibn Syekh ibn Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad Syahab bin Asghar bin Abdul Rahman Al-Ghali ibn Ahmad Syahab bin Ajbar ibn Abdul Rahman Ain Al-Mukashifin ibn Syekh Ali ibn Abu Bakar As-Sultan ibn Abdul Rahman Al-Asghar ibn Muhammad Maulid Dawiyah ibn Ali Maulid Dal ibn Ali Al-Buyur ibn Al-Baqi Muqaddam Muhammad bin Ali ibn Muhammad Sahib Al-Mirbad ibn Ali Khalid Qasam ibn Alwi ibn Muhammad ibn Alwi ibn Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir ibn Isa Ar-Rumi ibn Muhammad Al-Najib ibn Ali Al-Ulaydi ibn Ja'far As-Siddiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib wa Al-Hussein Sayyidina Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab dilahirkan di kota Palembang sekitar tahun 1220 Hijriah. Adapun ayah beliau adalah Al-Habib Syekh ibn Ahmad ibn Ali bin Syahab, dan ibu beliau adalah Syarifah Sida binti Abdullah ibn Husain bin Faqih, sebagaimana yang tercatat di buku Sadir Alamin yang dipegang oleh Al-Habib Alwi ibn Tahir Al-Haddad Mufti Johor. Pendidikan beliau Al-Habib Ahmad bin Syekh dididik oleh ayah beliau di lingkungan keluarga yang religius. Setelah beliau berangkat dewasa, maka beliau berangkat ke kota Tarim untuk menuntut ilmu dan berziarah. Di sana beliau banyak bertemu ulama yang hidup pada masa tersebut, di antaranya ada Al-Habib Abdullah ibn Husain ibn Tahir, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Abdul Rahman ibn Muhammad Al-Mashhur, dan yang lain-lain. Kemudian beliau pulang ke kota Palembang dengan membawa sagara nasab yang disusun oleh kakek beliau Al-Habib Ali An-Nasaba. Beliau berusaha meneruskan apa yang telah ditinggalkan oleh kakek beliau tersebut,
dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian nasab alawi. Pernikahan beliau menikah di kota Palembang. Adapun istri-istri beliau yang tercatat adalah yang pertama Fatimah binti Abu Bakar Al-Khair, yang kedua Aliyah binti Agil ibn Ahmad Marzak, yang ketiga Zuhra binti Husain. Dari pernikahan beliau dikaruniailah putra dan putri, yaitu Umar, Syekh Alwi, Muhammad, Sekaf, Abdul Rahman, Syahabuddin, Abdullah, Husain, Zain, Ali, Salim, Harun, Muhammad Awal, Husain Rasani, Al-Duya, Fadlul, Maryam, Syifa, Nur, Zahra, Zainab, Salihah atau Ruqayyah, dan Ni'mah. Keluhan dan kedermawan beliau. Al-Habib Ahmad ibn Syekh dikenal sebagai seorang yang alim, abid, wali min awliyaillah. Beliau juga memiliki kepedulian sosial yang amat tinggi bagi masyarakat di sekitar beliau. Di antara yang beliau lakukan adalah beliau senantiasa bersedekah dan membagi-bagikan harta beliau kepada orang-orang di sekitar beliau. Beliau juga banyak mewakafkan tanah dan tanah beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam bentuk pembangunan masjid dan mushola. Beliau juga merupakan penyandang dana dalam perluasan bangunan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin, Kota Palembang, yang mana bangunan yang beliau sumbangkan lebih luas dari bangunan asli Masjid Agung itu sendiri. Hal tersebut sampai sekarang masih tertulis dan tersimpan dalam manuskrip sejarah perjalanan Masjid Agung Palembang. Beliau juga bersama Al-Habib Abdul Rahman Ibn Muhammad Al-Munawwar membangun masjid-masjid yang ada di Kota Mentua Pulau Bangka, dan pembangunan masjid dan mushola itu terus dilanjutkan oleh anak dan cucu-cucu beliau. Di antaranya yang pertama mushola At-Thaibah dibangun oleh anak beliau Habib Muhammad ibn Ahmad ibn Syekh, dan yang kedua mushola Darul Muttaqin dibangun oleh cucu beliau Habib Mahdar ibn Syekh ibn Ali bin Syahab. Habib Mahdar adalah anak dari putri beliau yaitu Syarifah Aliyah. Dan yang ketiga mushola Al-Muslimun atau dikenal dengan tangga laut dibangun oleh cucu beliau Habib Ahmad ibn Abdullah ibn Husain ibn Syahab. Habib Ahmad adalah anak dari putri beliau bernama Nur. Beliau memiliki pandangan dan pemikiran jauh ke depan. Beliau memikirkan anak dan cucu-cucunya dan masyarakat di sekitarnya yang akan hidup sesudah beliau. Salah satunya yang beliau lakukan adalah dengan membangun kompleks perkuburan yang terletak di daerah tanah tinggi yang beliau peruntukkan bagi beliau dan keturunan beliau, juga orang-orang yang mencintai beliau. Untuk membangun kompleks perkuburan tersebut, Habib Ahmad ibn Syekh mendatangkan beberapa tenaga ahli dari Hadramut untuk mendesain kompleks perkuburan menyerupai perkuburan tambal di Kota Tarim, Hadramut Yaman. Diakui oleh para habaib yang pernah berkunjung ke Kota Palembang bahwasanya perkuburan Gubaduku ini merupakan perkuburan yang sangat mirip desain dan tata tertibnya seperti perkuburan tambal. Untuk memudahkan transportasi material pembangunan kompleks perkuburan tersebut, Habib Ahmad ibn Syekh membuat kanal atau sungai kecil sehingga material dapat diangkut melalui jalur laut. Kanal atau sungai tersebut setelah rampungnya pembangunan digunakan sebagai salah satu alternatif membawa jenazah sampai ke kompleks perkuburan. Kemudian setelah dikelilingi tanah area perkuburan tersebut dibangun tembok beton yang tebal, dan di tengah-tengah area makam dibangun bangsal dari kayu besi bekas kapal Penes Riau oleh menantu beliau yaitu Habib Syekh Ibn Ali bin Syahab. Para pekerja
yang sebagian besar merupakan warga keturunan Tionghoa diberi upah sebidang tanah di daerah Talang Kenten, dan keturunan mereka sampai sekarang dikenal dengan sebutan Cina Talang. Selain merupakan seorang yang alim, abid, Al-Habib Ahmad Ibn Syekh juga sangat mencintai Fadlul. Beliau juga sangat mencintai ilmu dan ulama. Hal ini terbukti dari apa yang beliau lakukan dengan menikahkan putri-putri beliau dengan para ulama khususnya yang datang dari Fadlul. Di antaranya yang pertama Al-Habib Alwi Ibn Ali Ibn Syahab, yang kedua Habib Abdullah Ibn Adrus Ibn Syahab, yang ketiga Habib Ahmad Ibn Harith Ibn Hamid, yang keempat Habib Abdullah Ibn Husain Ibn Syahab, yang kelima Habib Syekh Ibn Ali Ibn Syahab, yang keenam Habib Ali Ibn Ali Ibn Syahab, dan yang lain-lain. Wafatnya Beliau meninggal dunia pada tanggal 27 Syakban 1300 Hijriah. Walaupun beliau sudah meninggal dunia lebih kurang 147 tahun yang lalu, akan tetapi beliau telah meninggalkan banyak hal yang sampai sekarang masih bisa dirasakan oleh banyak orang. Mudah-mudahan sedikit dari manaqib Al-Habib Ahmad Ibn Syekh bisa memberikan dorongan bagi kita semua, terlebih anak cucu beliau, untuk senantiasa mencontoh, meneruskan, dan memelihara apa yang beliau tinggalkan buat kita semua. Rabbi manfa'na barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amina bi tariqatihim wa maghfiratihim rabbina sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Abu, ada ketiga sedikit saudara. Berikut ini adalah kata sambutan dan penjelasan dari pembina Yayasan Agam Gubah Indonesia ini kepada Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Syahab. Tafadhal. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah, min ahli la ilaha illallah. Kaifa wajadtum la ilaha illallah. Allahumma ighfir li ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlal qubur minal muslimina wal muslimat, fa inna insyaallah bikum lahidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Salam sejahtera untuk yang mendahului kita, dari mereka yang berjuang bersama Rasulullah, seterusnya dan seterusnya sampai kepada mereka leluhur kita yang membawa bendera yang dibawa olehnya Rasulullah. Assalamualaikum
bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini hari Jumat, tanggal 18 Syaban 1447. Kita dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah. Wahai para tamu yang bertemu, wahai jamaah yang sedang berkumpul bersama-sama dalam rangka ziarah kubra hari Jumat, Jumatul Kubra insyaallah. Tepatnya Jumatul Kubra hari Jumat ini kita ziarah kubra awal pembukaan daripada yang telah dirangkai hari Jumat, Sabtu, kemudian Ahad. Jumat Sayyidul Ayyam. Jumat adalah penghulu hari dalam satu negeri di bulannya Rasulullah, bulan Syaban. Kita dipertemukan di tempat yang disebut dengan Manazil Sadah. Ini adalah Manazil Khair. Ini tempat turunnya banyak kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan, mungkin kita tidak akan berjumpa dengan kebaikan yang banyak. Kebanyakan daripada kebaikan yang kita peroleh adalah melalui pendahulu kita. Illallahum ma kunna fiha. Illallahum ma kunna fiha. Kalau bukan kebaikan-kebaikan yang telah mendahului, yang telah didahului oleh pendahulu kita, leluhur kita, ajdad kita, ulama adilin, awliya wa qari'in, ma kunna fiha. Manazil khair sada fi kulli nas jada mahabbathum sa'adah wa ru'yathum ibadah alaya Muhammad da'un bisik wa la ilaihi mu'tani kullu matluba tayassar. Insyaallah semua yang berziarah pada hari Jumat ini tabul hajat. Amin. Sampai nomor 1 dia hari Jumat. Kemudian yang kita turun di sini adalah berkunjung berziarah kepada ulama al-amilun, al-awliya was-salihun. Mereka ini adalah mempunyai tempat manazilul khair. Mereka sadah Habib yang kita ziarahi ini adalah Habib Ahmad bin Syekh dan anak-anak menantunya yang semuanya adalah ulama. Yang anak menantunya adalah auliya. Wa kaifa bihi, wa kaifa bihi yang merangkul. Bagaimana dengan dia yang merangkul kalau anaknya aulia, kalau anaknya para ulama, kalau menantunya semuanya adalah ulama wa aulia. Qudamana Habib Abdullah bin Yusuf wa hunaka Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Hamid wa hunaka Habib Abdullah wa hunaka Habib Ali bin Alwi bin Syihab. Semua itu adalah Ahmad bin. Semua mereka nujum. Mereka adalah nujum yang ada arat. Makanya itu Al-Habib Abdullah bin
alawil hatta idza zurna Jambal karana. Bagi orang yang sudah di sini baru ada imarat Jambal. Kalau kita ke Jambal, ke Hadramut, kita mau ziarah awliya, kita mau ziarah habaib, terpapar. Yang kita baca pada saat kita berkunjung Jambal. Apa yang akan kita baca? Apa yang kita lihat? Manazil khair saja. Likulli nas kada. Mahabbathum sa'ada. Wa ru'yathum. Melihat mereka ibadat. Jadi awliya, ulama salihun ada yang ahya. Ya, amwat pun juga ahya. Iya, bagaimana ahya? Kalau amwat pun ahya. Mereka masih hidup. Kita berkunjung kepada mereka. Sekarang ini kita berkunjung, beliau masih hidup. Meskipun sekarang kita berhadapan di magangnya, ya ini magangnya, beliau hidup. Ya Habib, kabulkanlah ajat kami minta kepada Allah ya Habib. Kami minta melalui Habib. Habib masih hidup di sisi Allah. Habib masih berdoa untuk anak cucunya, untuk yang menziarahinya. Ala ya bahat mandarahum. Beruntung orang-orang yang berziarah hari ini. Amin, amin, amin. Orang-orang yang hari ini berziarah Habib Ahmad bin Syekh beruntung. Ala ya bahat mandarahum bisidq. Dengan kejujuran, dengan kesungguhan, dengan tulus mahabbah yang betul-betul mahabbah. Kata Habib Abdullah apa? Ala ya bahat manzarahum bisidq. Wanzar punya nazar-nazar, punya nazar, punya niat maksudnya. Semua yang diniatkan. Wanzar ilaihim mu'tani. Terhadap mereka penuh perhatian insyaAllah. Amin. Anak cucu daripada Habib yang terkubur di sini semua perhatian. Ya dah, jauh-jauh diancap, ya dah. Di barak-barak tempat tak terancap. Jauh-jauh terancap. Di tempat dewek tidak terancap. Makanya itu kata Habib Abdullah apa? Mu'tani. Mu'tani artinya penuh perhatian. Bagi yang penuh perhatian, mereka panitia yang bergerak dengan penuh semangat luar biasa. Gerak, gerik kamu, gerih, letih kamu, tak sia-sia. Tidak sia-sia. Mandara waliyan. Siapa orang yang menziarahi seorang wali min awliyaillah hayyan kana al-mayyita, dia yang masih hidup atau dia yang sudah kembali, itu tanah yang kita pijak pada saat kita berziarah. Kita melangkah mau ziarah. Itu tanah itu bertebaran, mungkin ada di tempat Tuhan. Yang hari ini kita pijak, ya, dia akan terbang, terbawa oleh angin. Nantinya akan ada di satu kota atau di satu negara, itu tidak mustahil. Dzalika takdirul azizul alim. Terbawa itu debu tanah, sampailah di suatu tempat, terkenahkan, terciumkan, terpijakkan di bawah daripada langkah mereka orang kafir. Orang kafir itu akan dapat petunjuk. Amin, insyaallah. Walhal ini debunya saja. Orang kafir yang terkenakan embusan, yang dibawa angin itu debu di saat orang itu berziarah kepada orang wali, maka terkenakan debu langkah orang yang berziarah kepada awliya Allah, terkena orang kafir. Orang kafir itu akan dapat petunjuk. Akan dapat petunjuk. Allah alhamahut tauhid. Allah akan mengilhamkan padanya untuk tidak berat lidahnya menuturkan kata kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Bagaimana kalau kita di sini sengaja berziarah punya niat kita untuk anak cucu kita, niat kita untuk keluarga kita. Yang ini debu yang dibawa angin bisa membuat orang kafir mendapat pardon. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka untuk itulah ya, kita untuk mengenal Allah mudah. Kenal Allah mudah, kenal waliullah salah. Jangan-jangan anak wali tak kenal wali sudah. Kenal Allah cepat mudah. Bagaimana mudah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri kalian bisa mengenal Allah. Coba tatap dirimu. Siapa kau dulu? Siapa kau sekarang? Coba kau renungkan pikiran, di situ kau akan kenal Allah. Jadi nak kenal Allahmu mudah, enggak sesulit kita mengenal wali. Nah, kenal wali ni sucikan, bersihkan, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dengki, baru bisa kita mengenal wali. Jadi sulit mengenal wali. Kenal Allahmu, kenal Allah mudah. Siap dirimu. Siapa kau dulu? Siapa dekat? Sekarang langsung kau kenal Allah. Langsung nyambung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu manik tadzabil maula. Manik tadzabil maula. Fadaka jalilu. Siapa yang merasa mulia karena Allah, dengan Allah dia jadi mulia. Fadaka jalilu. Itulah memang betul-betul orang mulia. Wa man rama izzan min siwahu fahuwa jalilu. Siapa orang yang mau kemuliaan dari selain Allah, mentah jalan lain bukan jalan Allah, fahuwa jalilu, pastikan dia adalah orang yang hina. Itulah habaib yang kita hari ini ziarahi. Ialah insyaallah akan bicara tausiah lebih panjang. Dan insyaallah maksud tujuan kita yang datang ini, bagaimana maksud tujuan leluhur kita yang punya maksud. Wa ma maqsuduhum jannatu adnin walal hurul hisan walal qiyamah. Maksud mereka ini Habib Ahmad bin Syekh dan semua para awliya yang kita ziarah. Wa ma maqsuduhum jannat. Mereka tidak punya maksud untuk surga. Kita tidak masuk ke surga. Mereka ini tidak punya maksud itu. Wa ma maqsuduhum jannatu adnin walal hurul hisan. Juga tidak punya maksud supaya dapat bidadari cantik atau istana yang mewah, enggak. Semua itu tidak diinginkan oleh mereka. Mereka tidak menginginkan itu. Siwa nadarul jalil. Siwa nadarul jalil balamunahum wa hadha maqsadul qaumil kiram. Mereka kita punya habib, kita punya jid, mereka tidak punya maksud untuk syurga. Mereka tidak punya maksud untuk bidadari. Mereka tidak punya maksud untuk istana yang megah, yang mewah. Mereka menginginkan apa? Makmano bisa melihat Allah. Siwana dari Jalil, Al-Jalil, Allah Azza wa Jal. Siwana dari Jalil, badamunahum wahada maqsadul qaumil kiramah. Disambung lebih panjang. Ini sebagai sambutan yang insya Allah bersambung dengan tausiahnya yang lebih luas dari adik kita, anak amin kita, yaitu Al-Habib Da'i ilallah Habib Mujtaba bin Ammana Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Ali bin Syahab
وإليه فليتفضل بوسعه بوسعه حالا على طول. على محمد البخيل من لم يصلي عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, daim al-ifdal, azim al-nawal, al-mun'im bila misal, al-mubdi' bila zawal, alladhi juduhu daiman wa lam yazal hattal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin سيد أهل الكمال البدر المتلال مولى بلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحبه وآل. الحمد لله على نعمة الوصول إلى أرض الأصول ودخول دائرة أرباب القبول وننال كل المنى والسول. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, inayah dan hidayah dan taufiknya. Wa man ra'athu al-inayah fil maji' wa dhahab fala yubali wa man khanathu al-aqdar khab. Perkumpulan kita di sini adalah riayah min riayatillah, riayah min habibillah Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang sebagai sumber dari semua keberkahan yang ada, sumber dari semua kemuliaan yang ada. Karena Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata dalam Ar-Risalah, falam tumsi bina ni'matun zaharat wa la batanat nilna biha hadhan fi dinin aw dunya aw dufi'a anna nikmatun fihima أو في أحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها. Tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita, baik pun itu nikmat yang kau lihat yang nampak atau nikmat yang tidak nampak, baik pun itu nikmat dunia ataupun nikmat barzakh ataupun nikmat akhirat nanti. Bukan cuma perihal nikmat, kata beliau, dan tidaklah juga ada suatu bala atau kesulitan atau musibah yang Allah Ta'ala selamatkan engkau dari situ, baik pun di dunia, di barzakh, di akhirat, melainkan semua itu, baik pun nikmat yang kau dapatkan ataupun bala yang ditolakkan darimu, semua itu musababnya adalah Nabi Muhammad SAW. Allah itulah khairiyah. Perkumpulan kita di sini adalah sebab musababnya Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan kita di sini untuk apa, Tuhan? Mengenang orang-orang yang menjadi mulia dengan apa? Dengan mereka mengemban tugasnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemuliaan itu bukan hanya pada diri mereka, pada tempat mereka pun menjadi mulia. Manazil khair sada likulli nas, kada menjadi panutan untuk semua manusia. Mahabbatuhum sa'adah, cinta sama mereka, kenal sama mereka sudah merupakan suatu sa'adah min Allah Ta'ala. Beliau juga tadi menambahkan ru'yatuhum ibadah. Apa bisa hanya sekedar melihat mereka menjadi suatu ibadah? Na'am wa kaifa. Wa haddatha Imam Ibn al-Maghazi dan yang lainnya, At-Tabarani wa ghairuh an Sayyidah Aisyah wa ghairuhum, sampai hampir itu menjadi hadis yang mutawatir, bahwasanya Sayyidina Siddiq Abu Bakar Siddiq seringkali melihat wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Siti Aisyah berkata, "Malaka ya abati, ada apa gerangan engkau wahai ayah? Araka tukthirun nawra fi wajhi Ali." Aku sering melihat engkau, sering melihat wajah Ali. Emang ada apa? Maka berkata Abu Siddiq, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah kau tak pernah dengar hadis dari Nabi Muhammad SAW? Apa hadisnya? An-nawru fi wajhi Ali ibadah." Melihat wajah Sayyidina Ali itu suatu ibadah. Wahakata ifam. Alaka ba'd al-muhaddithin sampai min al-Ghumari kitab khas fi turuq wa asanid hadha al-hadith. Saking banyaknya sanad itu ikhwan. An-nawar fi wujuhihim ibadah. Ala ya bakhat man zarahum bis-sulhi wa andar ilahi mu'tani kullu matlub. Tayasar kita ziarah ke sini ikhwan, bukan hanya menziarahi mereka jasad, tapi kita juga menziarahi akhlak. Kita menziarahi syama'il, mereka ashabul kaum, mereka ashabul tawadhu',
mereka ashabul tadallul, mereka ashabul tawakkul, mereka ashabul mahabbah, mereka ashabul siddiqiyah kubra. Dikatakan orang ketika menziarahi para awliya dan sholihin ke pemakaman mereka, minimal yang ia dapatkan adalah pengampunan dosa. Itu pasti, jangan ada yang pasti dosa itu diatur oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan merasa cukup dengan pengampunan dosa. Pengampunan dosa seperti yang azim. Tapi apakah ada yang lebih azim? Ada, ya. Minimal orang kalau ziarah kepada awliya dan sholihin dusun dengan kejujuran, kesungguhan bila ada dengan ada, dia akan mendapatkan maghfiratu dzunub hadaki. Tapi apa dia bilang? Engkau bisa ketika menziarahi mereka para awliya dan sholihin, engkau pulang dengan membawa makam mereka. Engkau pulang dengan membawa derajat mereka. Mereka aqtab, mereka aghwaf, mereka abdan. Silahkan kau ambil makam mereka itu. Dan makam mereka dibagi-bagi dengan percuma, namun dengan sulit. Alam ya'raf man zarahum bisulli wa anzar ilaihi mu'tani kullu matlubuh dayas wa hakadha ikhwan. Kita kesini ikhwan, yang kita tahu adanya Nabi Muhammad SAW. Wa kana Rasulullah SAW yasurul qubur. Di Sahih Muslim pada malam hari Nabi SAW di mana Siti Aisyah bangun sampai Siti Aisyah mencari di mana Rasulullah. Di akhir kita yang panjang itu tahu dengan Rasulullah lagi ziarah Baqi'. Bahkan dikatakan beliau berkata hampir setiap malam di rumahku Nabi Muhammad akan ziarah ke Baqi', ikhwan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada Siti Aisyah bagaimana cara berziarah. Kita di sini acara haul, acara tahunan. Dari mana dalilnya? Ikhwan, alhamdulillah kita punya rantai sanad yang bersambung sampai Rasulullah. Tidaklah ada suatu perihal yang mereka buat melainkan itu ada landasan dalilnya. Al-Imam Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dalam musannafnya, An-Nabi SAW setiap tahun kana yazuru syuhada Uhud ala ra'si kulli haulin. Rasulullah itu ikhwan setiap tahunnya menziarahi syuhada Uhud. Dan ada doa yang bagi kita sampaikan di sana. Dan dalam lafaz hadis itu ala ra'si kulli haulin, setiap putaran 1 tahun. Oleh karena itu kan masyarakat wa yamadina kan yastanisun bismil haul. Makanya mereka pakai kata haul itu kenapa? Karena itu ada dalam lafaz hadis di kulli haul Nabi Muhammad. Wah, ya ikhwan, inilah mereka ashabul riayah, mereka ashabul inayah yang tersampaikan kepada mereka perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka memberikan perhatian pula ke Rasulullah, memberikan perhatian kepada syariat Rasulullah, memberikan perhatian kepada anak cucu Rasulullah. Akhirnya mereka diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Man ihtamma bi auladil kibar, ihtamma bil kibar. Kalau orang punya perhatian dengan anak cucunya para orang-orang baik, orang-orang soleh, para anbiya, maka mereka para orang baik itu, para orang soleh itu, para anbiya akan memperhatikanmu karena engkau punya perhatian kepada anak mereka. Inilah beliau, Imam Ahmad bin Syekh bin Ahmad bin Ali bin Syekh bin Syahab. Wahai ya ikhwan, riayah ikhwan, perhatian itu merupakan suatu asas dan fondasi. Pemadaatul inayah fil maji' wal dhahab fala yubali. Orang kalau sudah kena riayah, mendapatkan perhatian khusus, tenang. Dia bakal terpantau, dia bakal terjaga. Karena Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, waktu beliau naik haji sama ibunya, setelah naik haji beliau ziarah ke Nabi SAW di Madinah. Ibu beliau itu nikmat, merasa betah di Madinah. Sampai-sampai kata ibunya, sudah Abdullah, kita tinggal di Madinah aja. Sudah gak usah ke Hadramut. Mana Nabi Abdul Wabra, katanya, ngapain ke Hadramut, tanah yang tandus, yang pas, sudah ada di sini. Kata Nabi SAW. Kata Abdullah bin Yahya, kata beliau, sudah ini perintah dari ibu, gimana lagi? Tapi hadal imam al-fadh, hadal azim al-mujtahid. Beliau berkata, aku gak bisa membantah permintaan ibu. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya ibunda beliau bilang Abdullah bin Umar, ayo kita balik ke Hadramut. Ada apa Umi? Baru saja kemarin Umi bilang mereka kalau kita Hadramut lagi, kita di Madinah aja dengan Nabi SAW. Kata ibunya, iya ya Abdullah, semalam aku ini Nabi Muhammad SAW. Dan baginda kasih perintah kepadaku, pulang kalian ke Hadramut. Kenapa? Karena perhatianku kepada kalian di sana lebih besar daripada perhatianku kepada kalian ketika kalian di sini. Yang mereka tadi apa? Riayah. Soalnya Muhammad. Ikhwan, mereka bisa mendapatkan riayah itu dengan apa? Mereka mendapatkan inayah itu dengan apa? Dengan ilmu, dengan ijtihad,
dengan tadallul, dengan tawakul. Kata imam sampai ke Hadramaut menimba ilmu. Beliau punya ayah Syekh bin Ahmad, beliau punya kakek Ahmad bin Ali bin Syekh, dan An-Nasabah Ali bin Syekh bin Syahab. Nama beliau itu ikhwan terukir dalam sejarah terkenal, An-Nasabah. Bahkan dikatakan semua sadar Al-Alawi mempunyai minnah, berhak, wajib mereka untuk membalas jasa kepada Ali bin Syekh. Kenapa? Karena beliau lah orang yang kedua kalinya setelah jatuh Ali bin Abi Thalib untuk menulis An-Nasabah Al-Ba'ali. Keduanya Ali bin Syekh bin Syahab. Semua daripada percakapan nasabah kembali kepada Ali bin Syekh bin Syahab. Ali bin Syekh bin Syahab ini ikhwan dikatakan karena dari dia orang kaya dan alamah. Ayah beliau itu Syekh bin Syahab, itu beliau punya rumah katanya di Damun. Rumah di Damun, setiap harinya keluar sebelum subuh jalan kaki dari rumahnya di Damun. Ngapain? Mau kemana? Salat subuh itu Masjid Ba'alawi. Dan dikatakan dari rumah beliau di Damun itu sampai ke Masjid Ba'alawi, beliau tidak menginjak kaki kecuali di tanah punya dia. Artinya apa? Tanah dari Damun sampai Ba'alawi itu siapa? Punya beliau. Kekayaan yang luar biasa. Tapi kekayaan itu apakah membuat beliau terlena dari Allah, terlena dari Rasulullah? Semua harta kekayaan itu nggak pernah membuat beliau absen walaupun sekali dari sholat subuh di Masjid Ba'alawi. Fahmi Muhammad. Iman lagi. Yang terima lagi iman. Nggak pernah absen sholat subuh di Masjid Ba'alawi. Padahal kekayaan yang luar biasa, dan jalan kaki dari Damun ke rumah beliau ke Masjid Ba'alawi. La yata' gadam illa ala ard haqqu. Akhirnya Syekh bin Syahab ini adalah rekan Imam Abdullah Haddad. Sampai Imam Ali bin Syekh waktu mau menimba ilmu ke Imam Haddad, pas dilihat sama Imam Haddad, siapa yang di pintu, masuk pintu. Gak ba'atullahu, wahai Imam, kita di bawah Ali bin Syekh. Oh, ada walad tajir, kata beliau. Ini anak orang kaya. Kita mau uji dulu. Gak sembarangan dulu, gak sembarangan orang bisa jadi murid daripada seorang awliya yang soleh. Mau diuji dulu oleh Imam Haddad. Ketika naik Ali bin Syekh ini, kan Ali bin Syekh, marhaba sih. Aku minta engkau beli ikan di pasar. Jangan nyuruh khodam, enggak. Anda mau nyetir, pergi ke pasar beli ikan. Ikan itu jangan kau masukkan ke plastik, jangan. Kau bawa punya. Ini kalau ada orang haram yang bawa ikan seperti itu biasanya abi, orang hamba saya, orang khodam gitu ya. Para sadar nggak ada yang kayak gitu. Tapi kayak ente sekarang pergi ke pasar beli ikan, bawa tete ikannya. Beliau berkata, marhaba ya Imam. Kekayaan yang luar biasa itu nggak membuat beliau gengsi, nggak ada sama sekali gengsi. Demi mendapatkan title murid Abdullah Haddad, beliau berani seperti itu. Pergi ke pasar. Orang Imam tuh Ali bin Syekh yang katanya kaya itu pergi ke pasar, beli ikan, bawa ikan, ditanya kayak gitu. Orang Imam, Ali bin Syekh, ya Ali bin Syekh. Semua ini demi mendapatkan silsilah ilmu kepada Imam Abdullah bin Haddad. Wah kata Ikhwan, pas balik baru boleh diterima oleh Imam Abdullah bin Haddad. Ini kawan, haula yang mereka memang hawa nafsunya sudah mati. Ketika mereka mematikan hawa nafsunya, baru mereka mengenal Allah Ta'ala. Wa kana jadduhum al-Imam Syihabuddin Al-Akbar berkata, alhamdulillah nafsi qad araftu lah. Alhamdulillah aku sudah mengenal hawa nafsuku. Karena Imam Aidus bin Umar Al-Khamsi berkata, tak pernah ada tabajuh, tahadud bin ni'mah dari Sa'ad Al-Ba'alawi yang lebih hebat daripada tahadud bin ni'mahnya Syihabuddin Al-Akbar ini. Karena yaqul seakan-akan dia berkata, alhamdulillah arafullah. Nafsi kan arafullah, man arafa nafsahu arafa rabbah. Wal qalbu min ibithri dzikri muntabiha. Dan terus ikhwan, dalam qasidah yang lain beliau berkata, hadza syarabu syuyukh wal usul lana min ladil khairil wara hatta syaribtu laha. Alhamdulillah, minuman ini, minuman apa? Minuman mahabbah, minuman ilmu, minuman ka'aslidah yang terus mutasalsil dari ayah-ayahku. Alhamdulillah sampailah kepadaku dan aku pun meminumnya. Fadli Muhammad. Ikhwan, kalau kita mendapatkan waris mereka, inilah waris mereka. Mereka tidak meninggalkan harta benda berupa dunia. Sebagaimana baginda Nabi SAW, la yuwarithu dinar wa la dirhaman wa innama nuwarithul ilm.
Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Inilah warisan beliau, ikhwan. Yang kita ziarahin di sini mereka para waris Nabi SAW. Kita kan ziarahin warisan di Gubal Musawa. Habib Ali bin Abdurrahman Musawa. Beliau punya anak Muhsin bin Ali Musawa. Banyak dari kalangan kita tidak kenal beliau. Ikhwan, nama beliau itu terukir hampir di setiap kitab hadis. Ketika menyebutkan salasil isnad, siapa yang Muhsin bin Ali Musawa? Lahir Palembang, belajar di Jambi, pindah ke Haram Maki. Beliaulah yang yuasis madrasah yang kenal Darul Ulum. Muhsin bin Ali Musawa. Banyak karangannya beliau itu. Marja' as-sanad. Waktu itu pada beliau masih muda. Beliau meninggal umurnya 31 meninggal. Jadi luar biasa, peninggalan yang luar biasa itu itu di umur 20 tahunan. Muhsin bin Ali Musawa, guru dari gurunya Syekh Yasir Al-Fadani. Ketika kita menjadi Habib Ali bin Ali bin Syahab, jagoan abang yang berapa hari lalu diperingati haulnya. Ikhwan, nama beliau kita dapatkan di kitab-kitab sanad ulama hadis. Ada seorang muhaddits ma'ruf, Bakr bin Ali Al-Juhani, gurunya Syekh Yasir Al-Fadani. Beliau menyebutkan dalam sahabatnya, wazurtu Sumarra, wazurtu ahad afdal ulamaiha, man al-imam Ali bin Ali bin Syahab, sahib Bihayat al-Khumrah. Beliau itu luar biasa ya. Bukan cuma dari kalangan habaib ikhwan, bukan juga dari kalangan sahadat. Kita melihat ulama-ulama Palembang, kiai Palembang dengan bangga kita mengatakan Al-Palembani. Kita melihat kata mereka hampir di setiap sahabat. Engkau mau tengok sahabat siapa? Sahabat ulama Hijaz. Engkau melihat sahabat ulama Al-Maghrib, sahabatnya ulama Misr, atau sahabatnya ulama Hadramaut, pasti engkau akan mendapatkan beberapa nama di situ sampai mudah silsilah. Siapa mereka itu? Begini, Pak. Mahmud bin Kinan Al-Palembani. Siapa? Abahnya guru Morogan. Mahmud bin Kinan Al-Palembani. Hadis azim, hadis kabir. Haddatha an Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Wa huwa yuhaddithu an Syekh siapa? Muhammad Aqib Al-Palembani. An abihi siapa? Hasanuddin Al-Palembani. An abihi siapa? Ja'far. Ja'far mana? Siapa Ja'far ini? Ja'far bin Sultan Muhammad Badruddin. Salih Muhammad. Itu nama itu. Sekian bangkai ada Al-Palembani yang tertera, tertulis di hampir semua kitab akhbar dalam ilmu hadis. Salih Muhammad. Inilah yang namanya warisan. Kalau seandainya kita mencari warisan Rasulullah sifat tawadhu, warisan Rasulullah sifat tawakal, kita lebih berhak untuk tawadhu dari yang lain. Kita lebih berhak untuk tawakal dari yang lain. Mari kita sambung. Kan imam, Sayyidina Imam Abu Bakar bin Ali masyhur, ketika beliau masih kecil, dia kata, aku pas kecil pengen nak main. Aku melihat teman-temanku bermain, pengen. Tapi kata abahnya, jangan bodoh, jangan seperti mereka. Abah, anda pengen main, jangan. Sampai suatu hari Abu Bakar ngumpet pengen main, ketawa sama abahnya. Kata apa Abu Bakar? Dikasih suatu omongan, ini omongan yang luar biasa ya Pak. Kata Abu Bakar, itu omongan membekas di hatiku sampai sekarang. Aku ingat terus omongan yang beliau berkata seperti ini. Ya Abu Bakar, walidak hada, Abu Bakar, abahmu ini perkataan ini kita tanamkan di hati kita. Dan perkataan ini hampir semua yang hadir teraplikasikan. Persis kasusnya di kita itu. Berkata Al-Habib Ali bin Abi Masyhur, ya bukan. Walidak hada faqih. Tamam. Wa walidi hada faqih. Wa jaddi faqih. Wa abu jaddi faqih. Wa ab jaddi faqih. وهكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبو بكر والدك هذا ولي، وأبو الوالد ولي، وأبو الجد ولي، وأبو الجد ولي، وهكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبو بكر ini luar biasa. والدك هذا صاحب حال مع الله. Abahmu ini Abu Bakar punya keadaan khusus sama Allah Ta'ala, punya waktu khusus sama Allah Ta'ala, punya korelasi yang khusus dengan Allah Ta'ala. Kata walidah wajadak hada jadi sama juga sahib hal ma Allah, wa abu jadak hada sahib hal ma Allah,
Dan terus sampai Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, wahai Abu Bakar, jangan sampai awas, jangan sampai itu sifat-sifat putuskan dari dia. Intabih, al-awsaf yang mutasalsilah dari Rasulullah SAW sampai ke ayahmu itu putus karena engkau, jangan sampai. Beliau semenjak hari itu gak nafsu lagi nak main, nanda lagi nak main. Nah, Anda punya tugas, Anda punya target dalam hidup apa? Menyambung rantai Nabi Muhammad SAW. Karena Imam Ibrahim bin Ali bin Yahya ketika menyebutkan asadid dalam as-sabat al-alawi, as-sabat al-alawi, qala fa haula man haula syuyukh, barang siapa yang mereka guru-gurunya, barang siapa yang mereka jin-jinnya, barang siapa yang mereka punya guru ikhwan yang malu. Kan wal fakhru, dia berkata wal fakhru syai'un, kebanggaan dengan nasab, cuma bangga sama nasab aja, suatu aib. Beliau yang berkata aib untuk burukan. Kau gimana bisa mengatakan nasabmu? Kan aib. Wah, aibah. Wal fakhru bil ilmi, hanya dengan ilmu. Sambunglah rantai mereka dengan ilmu. Kan Imam An-Nawawi berkata ketika beliau menyebutkan guru-gurunya, haula'i al-a'immatu wal aslafu kal walidina lana. Itu guru-guru kami, bagi orang tua rantai bagi kami. Artinya apa? Orang kalaupun dia mendapatkan ilmu tanpa guru, persis seperti orang yang dilahirkan tanpa ayah yang halal, lahir dari hubungan yang haram. Persis itu pula orang yang dapat ilmu tanpa guru. Muhammad. Maka jangan heran kalau sekarang yang dikira banyak orang-orang yang aneh-aneh statementnya. Kenapa? Karena nggak punya guru. Mata rabba ala syuyukh, nggak punya syekh yang terabba ala yadayhi. Jangan heran kalau mereka punya statement yang aneh-aneh. Persis Ghazali, haula misalnya seperti orang yang nggak punya ayah. Karena memang rantai dalam ilmu itu bagian rantai dalam nasab. Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik. وبالعلم فلنأخذ علوم طريقهم بيد حتى مقاما النبوة. beliau berkata فجميع أهل الصدق والإخلاص من أشياخنا بأي بلاد نروي الشريعة والطريقة والحقيقة بالنقل والإسناد وبذ اجتمعت لنا أسرارهم ولنا رجاء في وصال سعاده. Target mereka ya ikhwan, alhamdulillah rantai kami bersambung. Mereka adalah guru-guru kami. Kami berhasil menyambung ilmu mereka dan kami mendapatkan ijazah dan nagel dari mereka. Dan harapan kami adalah semoga kami bisa bersama mereka nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, dalam malam ini akhir, dalam malam seperti ini kita mengingat Imam Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Sinqaf ketika beliau berziarah ke Al-Baqi' di hadapan Ghaibah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setelah beliau melihat keadaan dari Sadah Al-Alawi, dari keadaan Alawiyin yang di Jawa, beliau mengeluhkan itu semua kepada Fatimah Az-Zahra. Seperti inilah keadaan kita semua. Dia dapatkan Imam Ahmad bin Syahab. Ini orang tua kita, jaduna dan marja'iyatuna. Ya Habib, kita mengeluhkan kepada beliau besok keadaan kita yang sekarang. Taklah ada fitnah yang sekarang ini melainkan karena ulah-ulah kita ya. Karena kita jauh dari akhlak mereka, sampai-sampai orang-orang bukan cuma mengingkari akhlak kita, mengingkari nasab kita akhirnya. Gara-gara kita jauh dari akhlak mereka. Kalau seandainya kau berhasil menyambung akhlak mereka, tak akan ada orang yang berani untuk mengingkari nasabmu. Kenapa kau seperti mereka? Karena waktu habaib, seperti waktu ditanya, sekarang sudah tidak ada lagi muhibbin katanya. Zaman itu banyak muhibbin, sekarang tidak ada muhibbin. Ada alaihi wahid, dijawab satu-satu. Enggak begitu, justru berbalik. Bukan yang muhibbinnya enggak ada, habaibnya enggak ada sudah. Loh kenapa? Yang ada apa ini? Aku tanya kan. Yang ada cuma ondel-ondel loh. Gede, tapi dalamnya kosong. Maka ikhwan, kalau seandainya ada habaib, tenang aja pasti ada muhibbinnya. Karena memang enggak ada habaib, yang enggak ada muhibbinnya. Sallallahu Muhammad. Artinya apa? Di mana mereka yang membawa akhlak mereka? Di mana mereka yang menyambung akhlak mereka? Ikhwan, Sallallahu Muhammad. Kan Imam bin Abdullah As-Sinqaf ketika beliau berhadapan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau berkata, "Fatimah Az-Zahra, ghawsan fa innana
المصطفى في مدارس النصارى تربى بين قس وراهب نسأل الله العافية ya ikhwan. Begitu yang kita lakukan ya Habib Ahmad Syekh. Kami sudah menjauh dari jalan itu. Semoga insya Allah dengan titik ini akan kembali lagi ke jalan itu, membawa apa yang dibawa oleh antum daripada ilmu, daripada manfaat untuk semua masyarakat. Amin. Assalamualaikum Muhammad. Wa insyaallah asa ma'al jam' yahsul jami'il al-qabul. Asa lana al-istijabah. Yalla bid'awah mujab wal 'arsh maftuh. Barakat yaum al-jum'ah. Barakat syahr Sya'ban. Barakat haula rijal. Rabbana la yanza' sir min mahallihi insyaallah. Semua yang ada sir di ajali, semua ada sir di syuyukh, insyaallah semua sir itu kembali ke tempatnya. Dan Allah tidak cabut lagi dari tempatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahli sunnah lil khair wa anahu alaih. Taufiq Allah lil khair wa a'in alaih. Ya abad astaghfir lana inna kunna khati'in. Ya aziz masana wa nadur wa jina bi ba'd musjaf aw fi al-karim wa fadl alayna inna ma yajid musaddiqin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara bin Muhammad bin Abi Ishaq. Berikutnya sebelum doa penutup, kami pertama ingatkan bahwa setelah ini nanti kita akan bersama makan siang di markas ini. Jadi kepada para asatidz, para jemaah sekalian, nanti silakan menuju ke markas. Sebelumnya permintaan doa sifat dari Haidar Muhammad Umar bin Ahmad saya terus. Al-Fatihah. Allah yashfi man awsana bi du'a shifa. Allah yashfi